Šta hoćeš baš da razotkrijem čitav ovaj sjaj i velebnost glamura nekakvog nepostojećeg, barem kod nas. Druga strana medalje je gadna, da se ne lažemo, ali mi nismo tu da bi okrenuli drugu stranu, mi smo tu da nosimo onu ljepšu stranu medalje. Dakle, mi prodajemo bajku, jednu malu, jednu ljepšu priču ljudima. Donosimo im radost, donosimo im ljubav, donosimo im neku malu čarolicu života, jer to umjetnost može. Kroz filmove, kroz glazbu, znači kroz slike. Ljudi na tren zaborave svoju svakodnevnicu, a to je posao. Druga strana medalje ovoga posla je vrlo teška i zato mislim da svako nije, da se jednostavno za ovaj posao moraš roditi. To nema više veze samo sa glasom, samo sa Božjim darom, samo sa talentom koji ti je dragi Bog dao, nego moraš biti kompletno stvoren da stojiš pred tisućama ljudi i da im zapravo s takvom lakoćom prospeš svoju dušu i srce kao da se poznajete 100 godina. To je glazba, ona te poveže na kraju sa publikom i tu te publika počinje prepoznavati, voljeti i nositi i čuvati zapravo kroz sve godine koliko ti traješ. Usamljenost, samoća, samodisciplina, nedostatak, kako bi sad to rekla, nedostatak procesuiranja osjećaja, emocija. Dakle, nemaš vremena, sve što se tebi dešava u tvom privatnom životu, to jako brzo voziš i nosiš i furaš, jer tebe već sutra čeka koncert, a ti koncert imaš pred tisućama ljudi i ne možeš doći tamo i sjesti, plakati, kukati i reći joj jadna ja, meni se dogodilo to i to. To zapravo nikog ne zanima. To negdje rješavaš putem, neprihvaćenost, vjerovao ili ne, konstantno dokazivanje, konstantna borba sa samom sobom. Evo, konstantna borba sa samom sobom da sebe nadmašiš, da sebi budeš bolja, da budeš bolja u tome što radiš i ovaj posao nosi jednu veliku odgovornost. Ogromnu odgovornost. Nije sramota pasti, kako se kaže u životu, ali sramota je ostati ležati na podu i sramota je dugo nad tim prolivenim mlijekom plakati. Ima jedan strašan motivacijski film, ne znam jeste čuli, možda zove se Rocky. To bi trebao svako 500 puta u životu pogledati, barem je meni strahovita motivacija zapravo kako doći do svog sna, kako urotiti sve svoje želje kao u Malome princu, da ti se sve želje ostvare i kako strpljivo čekati svojih 5 minuta i kako se znati nositi sa porazima, ne samo sa pobjedom. Jako je važno u životu se znati nositi sa porazom, da taj poraz dramatično ne shvaćaš kao nešto što je definitivno i fatalno i da više iza toga nema ništa. Uvijek ima iza bilo kog i tragičnog događaja život ide, tako da uvijek čovjek mora pronaći, okružiti se dobrim ljudima, okružiti se ljudima koji su pozitivci, koji te vole, koji ti voliš i onda u toj nekakvoj ljubavi čovjek može zapravo preživjeti puno toga.